Safi kabisa msikilizaji, kiriko kuri talibini kigine kiroka ringa toko kuira ya maseye mubunege kosi kyo muri mu mincho imeyenka yo mugusikisi ya family go kumanyalia muri kerena kwa gucingura monasa magazeti imeyense ya Kenya mwanjo moteride kemeronge to tunaisana na biri cyagira una butambo mwanjo moteride gonkoro kwa Ronald Mayaka. Brigadier, good morning my brother. Good morning sir. Sai nomia kinga kichonsi ere no muya ere no muru akale aende no muchya kale ere no munyanguru, yani muntu tali naende oratwara okubwa ekiagera no arenge na ale bono naende nabeo kale na kale ngenchi ere alpha na omega nere bwekali ngana lyaye amachale moyo amaisa yerende ate netaye nerietali ya nelimo igakuru kwa Nyasaye tigatigare ko banyasa aende rora kwanya bono minzi ya Kenya ekiagera asetoroji goji we oje jate banga mama gororo abakwara na gukurujiza awakwiroga mama gororo Remono mama gororo omungina kadogo nante bingwa maiga sana ante binga ngokwanie kero gwakorera mangana maiya simbe nkungu kuro chisabo jenye byosiali. Asante sana. Sema nikusalimie sana baba. Nashukuru sana. Kweli kabisa. Mashini jira. Una deni ama tuzame. Sasa unajua mambo ni mengi. Sasa mkanganyiko hapa na pale. Napoendelea kuangalia etali president yagendeleta sorongorwa gusi igagendeleta chisemo cha masimbe kire president yale gukwana abarayi bande batage barari yasi iki kiabete akora riaso kiagera iki kiabete naro je masimbe go trend sana iki kiabete ibaidi eraro je zibana zozoro mubugo zao dibugira goro mo chief whip igare kuri video ko bwato bondo monwa iki igata ketego siaru mutama se iga ngaki lakini nakingora ko karinga njimagara gezogo diri wesige kamono nakibona barogete ngore gukwana community promoters health ko senga ki health community promoters I don't mo bene mumanyore gukwana bene mumanyo nyali bali masaba nkoli yale gero ke ubunga nyali bali masaba I think wanyaka ko kubwatie tale ya stari ara igukonda igajo mete igata bete ngumuraibu ense ya Kenya tanya gwakana lakini ngia kwane teke begabo lakini neke ne kigera wabori abanyene. Yes, actually wabori abanyene babwate problem na serikali ya county national government health promoters mbabwato mochando batana gwakanwa no they don't korwa as national government they say because ikianga bakanga chikora aboli ngaki ekare gukwana inki hata ite gukirigwa nakie kinaije nakuboli ngaki you see ekare gukirigwa nabokere nkeribo naende na kebabo korengana bona bari kumukiri inki hata kiriko kwanwa iya kikiata ketu kwanwa hata kiragire akiwata yakorokwa akoro kuberi bobai ginde kerot sana yatari aso naro chogo trend really estima yete kambasa gania na chikomanya byanga kikiabeta nikaroro soro kuomana sana atata na ayo nyene gesongo togechi tinda ne biswahili bikwaja tuwa kwegeri pembeni kwamanya kuja kukwana egire tokere in public domain iko kote mwana kero montako ereso murai wenso mochando oroasi what is the problem abaini bakorosi ground imbarosi ground omaye this is the problem to akarorenga kiende unabono there was a time utimezi president kili atalete nyagitali ya kisi kero yakarugiru general kale ndio maye tabaroire bakanganyi gukurunga bali banyaregete nga barusiyo babise go chiasegete nga abanga gaigai rosi warding abono wojaete aka kiabuza ake yes. You see the same thing happens alike umbugo naroche abantu babegete abangina bayire chiaburoni echi chiokonia chichorere chibije bana siasa for what reason yani asenge je president ngojere ngibatanya go chierwa ngibatanya go chierwa masti je aburoni jibe chitwale chibije bana siasa omanya ko ragara nayo rosti ground. But one thing nda kira abagusinga mbiye mono ntura ene kini incidences chinde chionsi cha insecurities. Okay, insecurity take over as a president for one. As a president na kongusana kutwara insecurity
Again, you know, a president tangu the West is a national, is a symbol of national unity. Ntura igunga ngawo Seke teko basi president. Inkie botero boteko bera simekuta ndende abantu ababande. Igeko banga babwati machoko. Machoko. Korega president. Igera yo toko bateri ali basi magaki awana agenda. Awana mpango. You see, watu wakaonekana wakijibu. So I think nga kiora kwane a comment ya onereria se omubungo kitutu jajesa. Ngwada tola sama gazeti because some of these things jira sama gazeti actually. A comment ya onereria se omubungo kitutu jaje South Anthony Kibagendi, omubungo kitutu Masaba Clive Ombanegisairo, omubungo rareti gotayo. Ole innocent yabo basi. Talengo. Wah. Umachoke borabu. Lakini kaati yabo basi yabo. Tiatorajo kaati yabo basi yabo. Umachoke na manjirega igare zemirinde ya opposition. Okay, mbuya. But umuntu ndega kwagi ugana kinare ukuboli bono. Mbuya sabaraye abagotaba asetaro ye president. Okay, onye mbasige the president. Can they respect the presidency? Itali yengu nyotika tore tonye kuanda independently. Ketura harali ento kira sema gazeti. Obubuga ko kitutu jaje no tialia igage tu kwa eli agage ro bubugo kwa eli ali raro je bachoge. Atere tia ba dekorasi yo wako kwa eli. Wo badia barongo. Tuingie magazetini bwana. Tuzame. Nje buna mutambe ko kwa no mwaje bote limbo gazeti ya Taifa Leo tariki leo ni 15 chumothi nyoka no mwaka 2026. Litukolia Jumatano ikiwa basi ni WCW. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa kuwa ni gazeti ni ya The Daily Nation. Tariki 15 chumothi nyoka no mwaka 2026. Litukolia Jumatano. Women something. Crash Wednesday. To weje nje no dali kuana na awalire. Awara waliterekire. Radio na bokulirenda. Wadara walira kubwatira ndi bade ndiko chora bondo. Andi chali ambwatira ni rais. Ono kulendo ko bamaisa sana. Okobangura kulikuwa na mono. Ko nduli manyete tabia. Kuna kujalire. Right? Tupatie headline bwana. Fuel lies. Fuel was a fuel lies. Ubu ngainereria bwa maguta. I think by the time jiga zidi jariko liko kwa jariko lindi latangasulia. Liatangasu botuko kwa chiabwa tukirwe. Chiabwa tukirwe. My brother, waziri wa mangana yo maguta higa Kenya muruke upio wanda higa kote bange company ya kote bekana ko import ya maguta mabi. Inga igoya konya ya bere invoiced ingate basa kogenderera kureta maguta gocha sense ya Kenya. Lakini umo acting managing director of Kenya Pipeline Corporation ndio igate birenga my friend the same CS muwaziri oyo yiro turigete iruba ligo to clear in fact rigatoe waiver ya inga amaguta ya so ase pipeline system yense ya Kenya ayagu kwaneka ngatarenge maguta maya egere bachikoreta naenda yandi baburukani. Yes, unomuganura se page ya kana iga my brother iga maguta tayari jiga alijanyule. Yes, umahate bakotanga kwa system umahate bakotanga salve ere igoro bono chinji ni chiragwirerani kolengana n'abatuki bagotebaga. Yes, igo nchiri maguta ya tali sweet baso gutumeka ase chinji ni chichiroli but already kolengana no about yoro kana ekero bale gukwana bosibwe committee ebunge maguta ya naso eta se chiro tiganda asem ndara tebe headline imanye gukwoti gentoga please. Headline gazeti ya Taifa Leo gotebanga mtu asiguze ndoa yetu asema Ruto. Mondo taba ise ndoa nengi enyangi actually enyangi kolengana ne context. Yes, thank you. Mondo taba ise kukune nyangi ya itokumuranje otebire president yense ya Kenya Moske Dr. William Ruto gaige bichero igobata gitego kwana nikoma gokotara ikerana no muraiweke magia ODM Dr. Oburu Oginga. Oroboti ukorobote banga chinkume jitu atebanga bono aba bunge ba UDA igo bako na gotema go compromise ya baba ODM banyago kemoino you see elinde menyogire yengu sana no ngato taitege ntogete
chinguru chike so president yatebire nga no hii tufani mnaleta hapa ndani umubiro oyo nomoke utene ndio tebire nga gobali buya ne nyangi yige kuchikogenderera nonya mbada yobochori bwa 2027 mugano oire chinguru mono ga igasipichi kabiri gazeti ya Taifa Leo yentogera nataka kukwoti ga igasegende kwa kwa na igoro yo mugano oyo bwa maguta kolengana no manager gozene managing director bwe eke mkirigia KPC Kenya Pipeline Corporation. Yes, actually bagate banyoreta maagizo kuroso mu waziri bo mangana yobonchoreria liki nyanjui abancherane abanchere igwa gabona bagoteba hata hivyo baadaye yaliruhusiwa na kuingizwa nchini kutokana na msamaha wa waziri wa uchukuzi Liki Nyanjui. Batebinga ibintu nakire ku discover kero kende bikokolekana nebyo gukumisana asage department au serikali ekiagera such kind of contradictory statements chikuru wase abo bisabe serikali nebintu gete bigo ichania bana batebanga igumanyanga bagotebanga tulipokea barua kutoka kwa waziri wa biashara kuruhusu shehena hiyo kwenye mfumo wetu. Baadaye mafuta hayo yalitolewa kwa wanunuzi au kampuni za kuyauza mafuta. Imagine waziri alikubalia hiyo. Yes. Waziri bwanjira maguta atalima ya gutumeka lakini aso asichiro. And one thing I can tell you, kiaro rekandre clearly. Tinka kritiko somo waziri yoyo Pio Wandai naro on top of his game. Na manyete ya kirege kiko kolekana ase wizari ya I don't think so. Nakubuliri boligete igoro. Lakini kazi ipwekera kuligirerie mugano yoko kumajikongosa kubwatekana ne kisakata bakaichia maguta atokuriye ndagira. Nebintu bindi akwane tu ngakigete. Moses Kuria kera lenge Monsirio trade kwa iwete sukari gokwano sometime back sukari ebugate kusema kiuli gosenki. And we keep asking ourselves ngito kuruz cases chia cancer chironde high rise age imeyense ya Kenya sio tuwe sikere bintu ne country urojo mu waziri rero tubukurika no brigadier aba waziri babere lakini ande bono ebintu bagukona mbibwati mochoko mugano noleke ga my brother sepechi akabira sega seti yenga kyabantu babere basire tia magima abo ko bwatekana n'ekibura buru kiyabeta kikwende kigweme ya Embu asa abantu babere bage to actually gotebekana na masasi ekero kurobekana wakolekana ta sakuru kunga Ishiara Embu County naro chaba menye bekiseme kibakwimurungani sana kubwatekana nege kolekio bana Taifa Gas bono goyagulete chi shares chi company ya Ban African Energy Kenya kera Ban African yokoranga bona ya ere ruchinguru gobagulete shares bono gochikoni chi gas yechu. Ruto moves to ease tension as split widens in Orange Party. Mwana inkwa jukuwa nagora sepicha katano lipo kagana kimura iwense ya Kenya hata betenga buwana njene kia magia ODM na ende tuikuwa na baraiba gusi nga kisi echiko base serikali ya broad based kisi yeah wetera asengo tata beti wetera asengo hata beteka tuikuwa na barai kurugusi asomo bwekano tita tuikuwa na monto yomo. Asante. Nkoro kirega igazeti yega sepeche gatono kaberenga na kibona abantu abange babwateraniri sana siri kurugoto lyo gwaka korondo se betting mugano yiko yondu simuru no muraiga Wasibono washauri wameonya kuhusu janga hili la kamari kwa vijana. Kweli limekuwa janga. Ni janga hili bwana. Yani muntu talengere tiyo kora kindi gyosi mnakanyora beka akabesa kake galengere tingana kyako beke beti asegete gose naro siko zire gisiringi chinda on top. Pata potea si hali ya maisha bana. I think tuwate halafu hii michezo ya kamari unajua imekuwa mingi sana. Ntuwate na kirata kwa tepanga ntuwate kiombegia betting control council bono. PLC
kitu kama hiyo Ntongere ke kuregulate mangana betting. it must step up its game. Kwa sababu hali si nzuri. Pija kata unakata to my brother ikibata mwanwenga na kima ye proposal kubekwa nga Nairobi Metropolitan Police. Actually it is a betting and betting be what? Betting and the licensing control. Let's get it right. Kwa sababu kitu kama hiyo lazima ikuwe hivyo, betting and licensing control. Yeah, you are right. Betting Control and Licensing Board. Yes. BCLB. Ndio kitu nilikuwa najaribu kuangalia. The Betting Control and Licensing Board. Yeah, inafaa ifanye mambo bana. Kweli kabisa. Kwa sababu ni shirika la serikali hili. Ono iga Nairobi Metropolitan Police hiyo Kabeira mo former Rift Valley Regional Police Commander Okorokwa Tom Odero nero chigotenera umbeki ky'abanyanyimbo kyarosiwe kera chigotenera Nairobi Metropolitan Police. Bwana asepe chegata tuniboto roboti ganga kibona abana bali bagosomera sechi university kiriya chia abanyene private universities bona barachie barajikoli nuobo konyi bwogosoma. Itakuwa nzito sana serikali ndiko jiko focus bona se government universities. Roboti ro asepe chegata to sepe chekani gazeti ya Taifa Leo ni bwato roboti bono nga kibalie bono bwobo bwabeire bwana abantu bali bakonie maguta tata babisire ligo libono likine de manya timati ko san Kenya tata kusengai igwa yani elite ya moya petroli shilingi 450 anasa kuru ku maili 9 account ya maili 9 account ya Kajiado chisebo jilichia ibisiri Kajiado County 450 per liter. Ntonkere Clivombane gisaira kwanete so reset eze dega de renovation si trasie kake dega trasie ke se era kwa renovation egeitangere gigosiekwa eze akaja ngaito etera kiana no mukabani kwa nyororo ligirunga closed for renovations goto sieke main entrance. The sense was yani vinto vile vingi sana vika neiriko kwa repairs chinyingi sana. Igwa Ruto atumia tamtam gusi kukabiri ushawishi wa Matiang'i. And what was funny, did you notice inga chinsemo chiri chionsi United Oppositions vaedete? Exact route. Almost the same route. Yes, exact route. Route map route map nere ye president yaedete. Oikaja kwarani. Because walianzianga Ikonge, the president wayaja ke taro Ikonge. Asebata chitene Kerenyo. Aliase Matiang'i abekere tuwe lakini mbaete toba gacha kiabonyoro. No mbalenge no. From Kerenyo to kiabonyoro is not a big mbalenge no tumugirango general. Yeah. Kegogi mbate netono alinga kaigore jiro. Atebete chiro bono kwigurare nene maragata lia masimba. Nyakoe from United Opposition were there. Usoro tara kitaba kasi watenede. Usoro. Okiri osoro na motegereire omubungo South mugiranga kongona sana na enda konyeta abantu bakapapu nango semiara abantu bakitujaje South na motebya araja ime arabangirwe bintu naje gokiria soke. No, I don't think that is the way to go about it. Kiagero mujumbe na batari ko support serikali abantu bakitujaje South bare entitled konyora magendero kiare their taxpayers. Who is the custodian yense? Is the president. The ningi watabere to. Lakini what inkikego to protect twensi. Neli jikoli yense ya Kenya. Lili gotebanga resources chirwe we equitable go chiaskere. That is right. Bruto ko yale kurulene ngaibale. Kuruki. Ingi wataje tegera ko matana magendro bintu taruetia usi. Asina ratere dio batebeti mugabara bentenira yamu mungetayo. No,
asinara kwa tebete by the way uri speech yae Easy ale bora kwaja kama na asimamie hiki Easy sasa. nyamaje mbasa bete mocheri alia akatebekire ndegeke Simba tito chake Jumatatu Ngiye na ruri gavana ya Nyamira ya kwana. Tasa bitikenderega ira timu ya bora gaira record. aya tate kwa stadium jibiro linjio Kera yaduri bagakwana tasa bitikende kyonse. muta lirigosariria asabe bitokero kalia no mbuye gukira ndiko mubule baso gukira ekyoje kende ngiyo gusaba ekira iyo Igaba toya mire bezarege. iza ibo baraza bekire yesi na abantu bagusonge aikira raboko batabina ki inche president gwararete chenge ndebede bote bintu mutagiteka na baburi ibo urasa bege tugeta bagubisana ikigia manga mbale kora kerosia Inchitinde maeti watu. ikeo gitara cha Kanyamira stadium ngo kwandre igusimange batere nditeye Njina senkorora gitire. Na gosoini. Tanto bense mino ba to agresi ba tenki gandre. batere chombe nguli sijirime tima etisneke Maro na gosoa. I don't know lakini dende kazi ipo sana. Kazi ipo kubwa. hero murabe bwense bado no wali gusi ate betali masimba ngana bagusi bako mutakana na bara bamambia Naso ngete contract agete para gete yo kumisana. amate tinga toa huyo bwana kwa barabara yangu hiyo sasa mtu ananirudisha nyuma huyo Timetiko seno bwate kende. igase peche katano by the way ndoje gakurura kongorwa coast ya bara murainara igabweke makia waipa seno mubungo kale okoligibo gavana ate birenga bono Kalonzo tigamo chole Dunisifuna koba running mate ne banyale jikura jiji agency asaba ndo bali bakwandira na genzi actually matiangi nero bakwandira clear so mbara kwa na Sifuna so I don't know lakini ni siasa tu inapigwa Trend looks appealing to the Gen Z as well. yeah kulingana no musimamo so wana naende bakatabanga chinkwana katinze ya Iran na America enchichikweranirwa ewiki egocha no umabere nabona beti murekera parenting ikiagera mutambo no jura basaiga atemere kusana ko yonchia bono etimu ya Arsenal itarejea uwanjani leo usiku kutifua kivumbi dhidi ya Sporting kutoka Ureno. Kwani yagete 1-0 nafikiri aggregate yerenga it is Arsenal actually Arsenal iko watakire draw usegolia ya sababu in any way so akitoka draw basi ndivyo hivyo so na Arsenal ikishinda mechi hiyo ikishinda inasonga mbele na hata ikitoka draw na which level I think ni wanaelekea quarter finals ama round of is it the round of 16 taangalia tuone kina Jacob watatuambia kina Henry Gongera UEFA Champions League ni UEFA Champions League lakini Arsenal naona ikishinda leo manake itakuwa ni mechi rahisi hiyo sasa tuingie kwa dondo twende kwa dondo raka upesi sasa niulize tuingie Matuu mjini ama tuingie Kasemerin Kilifi County twende Kilifi bwana twende Kilifi haya twende Kilifi County bwana imeyeche sema jigonga Kasemerini Kilifi County tigandara ya Matuu yari uje gukwana uya sana iguru yoko begecha byanse lakini tigatoka dai Kilifi najejirie mind yae Kilifi ya najejirie mind ngira ni Matuu asecha byanse ngira ni ya Matuu yara wana tebo begecha byanse kwarara ngire Matuu haya Matuu Machakos bodo Machakos County lakini kukweka kochora Kilifi wacha tuende na Kilifi ndio tutaleta kesho bado tuko hapa ikiera una kuacha wala tiganga nako kochora kwao okay ndani ya Kilifi County musacho yomo
actually tiga moro komo saibu miaka yegatua na abwate a girlfriend usumo sani oyo munyaruka babeire nere miaka menge sana lakini mbara nyumana bone ngento kiabiri kigukumia banyorira abana oyomo babere batatu bane batano musubati yakonyorera abana bakari soboka lakini bakonyorana ngoyo no musawo bakona konyora abana lakini musubati oyo nsoba bale ikere bono inakuwa bahati mbaya mimba kaingia wate abana baikire balenga batano bali bono okoboko high five abana bono nokoboko so ikere bono bakuchikotenga this guy didn't believe asamangana yo kuna family planning ni bintu na portion na mambo kama haya hakutaka kama mimba imeingia tutunze tu gonkole ndandeka bono ninchembe tayara yenkuire tokumia ala mwana ukina wake naende kidogo oyo nde oyo we wake naende oyo nde oyo bono mbatano bali lakini bado naendo mumuroyo ngona kubinyali naendo enda sobo moise kolia baumera no ala ujindo no musubati ubekire chicho koni njira konya jaga jire chinena jire standard bono ata kwa mwira abantu baye bono otaraika buo ariko ikabu na bakora raro naendo manya kugenda jikoni abo jikoni abara timaithiga bakabekire bono litukiri mongo chakale timaiti guseka misi calculate tu timaiti kiabete gakare gocha bakaumera na isomo subati olia gero umera na isomo subati olia chiza chiamo basoiga bono timaiti usomo subati olia tebetise ngango chale usengagie lakini kurumaga lende isora beri gakuburi na kinga kibono kuna konyora abana iga oyo moko nyora nere ni ngutanya gokurusia yo musajo yakuna kontebinga taranyora chomba gocha gwaka na buya bono ni chiombere jaga nderete kurigia gongo chiarura oruka iga oruka na bombo gato gosemeria okay bono lituke limo musubati goseka chita katebise ngo mungu anoringo charerero maburi kwa mburi na mange mokumbera na nerero ra maburi nayo gosochi ko babona koba mojuke okay mungu anokwebanga lendo goja kama kawaida akanyora isabiara na ale uyoli somo subati bwana ekaramo nyora na ale manyete agakwanise wake iga umusubati uli gosoka na abana batano kurumoino bakubwata ni gocha ali ni bagi manyete iseta jiti gota imongwana mangana mange oko muboli tata abana abensi na bawo no bwana banyorera oroche muna baliga ayakati ne chombe ngona kuliginje ngo mwaka na isire kujikera ndoje ndakete gocha no machoko bene manye kuira bana bana officially mwaka uri mataka matabiga chombe na jia kuchandire tinta etio ngano ne yemobono iwe iboro inje nane ndago konye kajini fact yojitumeke aye bono uragiri familia yao orende familia yao yonse that is why ntage toge ndero mugungo na bana bawo bono sai tali mambie bono iga ibuna bebangete iga irana na barabu cyali mungu arite bangete igore yegedekyo ekabanga no motengejo ja sale moke kwebulinga kai amura ntabwo hata nendo musubati onde basi kaine sana okoranga nera nchite mono kubuoyo so oyo gaka mutumekire una past time go past time yani une alternative yani alikuwa anamtumia kama chombo cha burudani tu just in case just in case huyu amekuwa busy so unaweza mpata huyu tata umudhani yaye siye ndiye na yule unayedhani kwamba ndiye siye oyobona hata akagerete bona roje ngomo oramotesire bwana
ikabetereria agenda nere so akagenda noyo n'abana akagenda n'abana tari ibanga saga mutaibono njirende yonsi tintageti kuhira gitambukiro kende gionsi tintageti gukuomania nagotebia kiegera gwanchire nakuboria abana nabao ondoka nenda naye uyu mabonde bose muramenya nabuo ngono leo tamware kongale na matukada tugande koma genda nere gokoma andamana naye kugutwara umujano n'umusyo ngagese andamana naye aya umuserende nkware gotigana inja kuboyeri itwara gachoko kande tibu ati mujano tidade ari mwana mujano gweroberia ayo gwekorera rigoke gake gwekora riko ya musike ikabya n'abantu babo kweli soka ujiachi kekita abana bagochaka gasokoro bye bye wajire kwara dorageiri mungwano ifainalia kagenda alienda na familia wanaendeleaje sasa vaete ubugima nobokongu mungwano yasaga kolire gasi pesa chia nje bwate gasi nyingi alikuwa anapiga starehe yake vizuri akare familia iliacha exactly 1 month wanemirime ikaera emirime ikaera bono mayetega bidi achake kuri gimbinu mbadara kiara abana mba mayeti naende story okoleta bana mba mayeti story okoleta n'abakungu there abakungu n'abangaini ekara nyorere nga interest yao ti yasari buya ikagukurigira imbinu mbadara gako gosete abana jeshi abo ari abana enda seiso echaye mukunyensa ketata Zora izura ya gachere mwere konyora kake moiti ndio mwe aliende chama kai bote ya jara kabusira wale kilo moja akire yule liga sukari ngai lakini kwaja kofili yakarota chivuga atibuya umwana akonyora kona mbaya umwana kukwarira igoro yo mwana your daughter or son akonyora kona mbaya achaka kuko umaye to mwana akiri nyasaye mirima akora yari yokumye tigatige guru kunyasaye anacha kolengera linga sometimes tigaba kungu baba bangora ekero kero genda basacha baba bakocha kero genda abantu wairira abantu bararire kagi it could be an entry for you ekero mwana aragwata kitata ekiagera naberabe and I don't believe nga musacha naro ko ba comfortable gocha mwaya tabwati kenda sugunane tigocha lakini bintu no bikoba bo mpaka tobwati ya bidding abono tianza ngani umusunde manya so nyumba akiebo nambwa muramura ti manyanga kiruti yabaye na inje nisoime tindi gusaba no engende lakini ntumira na bana nyore baigire komisho kyake mbaraire ainje mbinyi gansoe I'm telling you. Ni vile watu wengi wasemi vitu hapa nje na kwambia bana. Hii live hii. Lakini jamaa imemnyorosha. Jamaa lazima ameanza kutia bidii, amejua sasa na familia. Lazima hasa. Ashakubali. Actually ento na mu advice board. Yabika rasolo musubaje inse bafika utingana ki ba raise their family together. Lakini huyu mwanamke na umukongu. Onyendi dependent kabisa somo sajo yo. I think kanga abana bangara muirire ngebinte binkara tiget usebia kwamete lakini here buye naenda basubati be karakari don't depend entirely on a man. Okay, oliyo nde robot ndwa muikerete ngoyo chire na serikali yae honest oliyo mutaneri meshene tata abakungu boronge barabe baraneriye pero baba kanarereye oboli kuna ende njire ndiyo kubeka matangazo abantu bawe radio amagazeti I'm sorry to say lakini ayekudia sumu swati yo boy
with instructions no David nika mugaro tore nkone karama ya igorire bro tware ngigo naye imaiti akutikara ndo kuruga na wala diye bujuroje agotige buroje akinkora ikeja gete motege gete akita David akiwakuro je ko watu muswati ngabudoi it's a problem, I'm telling you. Bora aramba chivarasa asiengo kusa because botambe psychological yake roko report yake ntote virie usoigwete karoko irobo genki anyway arasi manomente te chumbi ni kweli in fact utara react on obo genki yake ntoko tebigwa mngamo siobo genki manyanga ngibekire bizali bika lazima kamento yes gatungu umuntu ikabe kena kabaka bisa bogenki mbua nakoba lo than the true than nekinde kialenge kanda ninga ko kabisa ajenji paka karo ikonga acha kibiribiri yazi bakati bigwe chutia gindi gakakeke and by the way, what is the difference between yoko gindi no kogirimbia? Kogirimbia na chakoli soma kurwesole, but I think yoko kogirimbi no waka yani amaguta egirimbia biguta yani uwetie biguta se amount yenke no bosio ono akiaro waka mango kuno kongora bona oguroko gengoria uno kwengora arabona okogindira bagera banga gindia gindi yani ejana sendagira ira gindi biguta bike toje ligake elia mugabo tonya tonya you're right ereke kiuzire kia sana bede na changa kianja ekigusiza aye itakira tutu alienda basia kegusi na liora kemanya bia kweli ya tukole torwa tukwenda gocha tukwanire parenting yane yakwama anganto aranki anganto yote yote tobokonyi tukolera basirero tutarudi msikilizaji usicheze mbali tukwanire tare ya gusi na yanda mange mwalimu Stewart Ocharo nante bigangu mwalimu naro kunga Daniel Siocha no Tuoli John ngamba nakobamba ategerera magazeti kira lituko ino mwalimu Stewart Ocharo yomo Stewart Ocharo yomo kuru kionganya oyendu elia Victor Ocharo yes ate banga nyali bonasa be 5 kilometers back street road in Nyamira town Nyamira ne what the back streets I think nero with the public works maega bono ose maega aliye kanisa ya back street nero by the way kwenda yachi gosoka aliange na tente weta MTC magega kanisa nera aliye SDA nene sana anyway tigabara ibakore mirimo okay ase bintu bitakorera gusiga okugenderania gatie president nabara ikurusinga ko blame no mbia na kubolia abarayi bachorire kurwega gusi nabarayi bachorire ngo blame okay asante ayo narairo borito asa magazeti aserito koria rero